Congratulations ku banyeshuri bose basoje senior 3 bavuye kuri stage imwe bagiye ku yindi, n'abanyeshuri basoje primary bagiye secondary. NeSa yatanze igihe amanota azasohokera, gusa bamwe na bamwe bafite ubwoba abandi bafite ubwuzu. Uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo muzakoresha mureba amanota yanyu. Wowe gusa make sure ko wakoze subscribe kugira ngo ubane natwe mu masomo yose dutanga. Reka dutangire, let's go. What's up again? Banje gushimira abantu batajya bahwema kudusapotinga, mwarakoze kandi muranakoze n'uyu munsi, merci. So reka dukomeze rero na video yacu. Step number 1, ikintu tugiye gukora, tugiye kuza ahangaha kuri browser yacu. Ngewe ndakoresha Chrome, nitumara kuza hano muri browser yacu turasachingamo NeSa, duhitinge search. Ubona bari kuduhereza ibyo tudakeneye, twebwe turascrollinga hano hasi. Urabona ahangaha handitse NeSa Gov. If you did, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to this channel to see more hair tutorials. Ahangaha niho tugiye, kandeho. Nitumara kuhakandaho harafunguka ahantu hameze gutya. Uru ni urubuga rwa NeSa, ushobora gukuraho amakuru iyo ariyo yose ajyanye n'ibintu by'uburezi. Byose bibarizwa kuri no website. Hariho n'andi links ashobora kukujyana ku bintu byaribyo byose bishamikiye ku burezi, harimo za Mineduc, REB, Rwanda Polytechnic, Web Email. Ahangaha urabona ko hano hariho map ushobora gukoresha nyine iroketinga ahantu bakorera. Okay, gusa ibingibi ntabwo ari byo byatuzanye, nuko nagira ngo nabo mbibereke. Urabona haba hariho announcement, amakuru amwe n'amwe agiye ajyanye n'uburezi. Gusa twebwe ikintu tugiye gukora, tugiye kuza dukande ahangaha. Nitumara kuhakanda urabona ko hano hariho ibintu byinshi, gusa twebwe ikituzanya ahangaha ni iki ngiki. Ubwo rero tugiye kuza dukanda ahangaha. Nitumara gukanda ahangaha urabona ko hano hari primary hamwe na O level. Hano hirya ho hari advanced. Aya abangaba ni amativeti, TTC. Twebwe kubera ko ari O level na primary, turaza ahangaha. Noneho hano ngaha dushyiremo code zacu, index number zacu twakoreyeho ibizamini. Zipestingamo hano. Tuhite duhitinga get results. Dude, congratulations is not that hard to say. Okay. Reba results ni uko nguko iza hano. Umukandida wacu yitwa Musabinema Aline, yabaye pass. Course for celebration. Dore iyo hano handitse pass, uba wapasinze. Ubwo navuga ko uba ufite boarding, nimba ariko nabivuga. Okay. Ahangaha hariho amanota yagize. Amanota ni aya ngaya, umwaka n'uyu. Uko nguko ni amanota yagiye agira muri buri somo rimwe. Amanota yagiye arigiramo. Geography 2, entrepreneur 1, history 2. Noneho tumanuke hano hasi. Ahangaha bari kukwereka ibigo cyangwa se ahantu uzajya kwiga na combination uzahiga.
ahangaha urabona ko ari MCB afite kuko ni mate, chemistry hamwe na biology. Ubwo ngubwo location ikigo ni ahangaha azajya kwiga. Ikigo ni muri location ni Ruhango. Hano haba hariho na telefone z'ikigo ku buryo nyine kuko amanota yabo umaze kuyabona ushobora kwita ukontakta ku kigo ukabaza andi amakuru ajyanye n'ukuntu uzahagera n'ibindi bintu n'ibyo ngibyo ibisabwa kuri icyo kigo. Noneho ahangaha ushobora kwita downloadinga fees guidelines ibijyanye n'icyo kigo nyine amafaranga yabo ibintu byerekeranye n'ibyo. Wakomeza hano hasi ahangaha no kudownloadinga ino result yawe ahangaha ushaka kuyidownloadinga ukaba uyibitse kuri telefone. So rero murakoze. Feel the grace, never losing faith's embrace. Love and hope we always chase. In God's arms we find our place. In our hearts feel the grace, never losing faith's embrace. Love and hope we always chase. In God's arms we find our